O kore ke hu whaamua he talamalo e whanua, mga hi talawhatapu kutope, o ku whaafatapua tupe mehe ni talangata e te au whai tua mama, o ka tae whainga maari e koe ni, ke o atu ai mo polokalama ko ia whatu whanua whaau ki he weekend, ko i he ni whoki pia mo e whawhawhonga, pare area tonga whitu, palo a piven piukala, ke hoko atu e tau polokalama ko ia whawike, o ku o atu ma pepe mehe ni, ko tui ko e wike
po o wini ke te tau tolu tato te fito ke tau ngahi o mea whakapolitikare bea mei whare area pea ko tui o ku tau ngā unu atu i he wa i hala ko ia ku po o ke te tau tolu tane o ngoi ia ku whawhiawhia ko ngā ku whainga maari e koe ni ke i hene whafofunga ke hoko atu e whatala noa ki ai ki hene wakai ke tuunga ko ia o ku tau whanonga i whapolitikare i tonga ia honi ka ki ngatai ko atu e tai le rei mo tai loto mawhana ke tiki mo tolu ko toa pe mo kau mai ke tau kamata i tau prokalama ko ia ia honi Paulo Pivini Pikalo malo e tau mao e pongpongin pea malo e whawhainga maari o taimi ke hoko atu e tau prokalama ko e ki huikeni whewhe hake ko wilo i pe ko e tuunga ni o ku tau wau ke mga whaa ko ni na ke whaatala noa pe ke ki mo ko e mga whaa ni fo o eni ku tau wau ke i he ahoni ka aku whewhe hake Pivini whewhe ngā ue pe me tongana Malawi solo pa malo ba fa mari kore te pege hu fa te be fa tapu oia oi toki yake ni esa melia solo go ya koye ospe fatongia de vive fa ki malolo fa ki to ui mai ka u vio ke fa te ki fa ta malolo aha foi wai ne fa moko tau ngahi ada mai pa tau to foku ma o fa ta ke u mea hokke konga ua e foi process ai de va to fa ta hawa o re ko ma o ki tai mi ta le me nge ta hawa to ki koi Piveni ko te o ku ika ke puria i hataha i ka kai whanua tuku ke he ka pau koe ni ia ko ia koe teke nau ilo i mea hoko i tonga whakawhisi ko ia resign e pale mea i wharearea i he session koe na mau whahoko ane awhi ka ko uhinga koe tuunga ko kui ai ko inga koe Vons koe vote of no confidence ko ia na e whakahu ki wharearea pia na e te pire ia i he wharearea pia te tuwange me taimi ai pureanga pea umarewa ke mo hauko ane a whiko ki wharearea o ku mo kamata rewa ke whairewa utala noa ai. Ka ko unga ko ki whetala noa atu he tu unga ko ia, ku mahino ke a te au o ku whawhisi e ki paremia. Ko tu unga ko hene whawhisi, na e ke ohovare, na e whaka ohovare ke te koe ane whawhisi, pe na e kaipe ke mo whakaukau mo tolu e au ke tu unga e resign, ko pau ke lere pe ai von si au au ke ngatanga on the process. Mahalo ko tui pe ka inga ku o ki post mai ai internet ko i ai whafofonga. e solo go o ko mai pe Koia. Wongo madai. Koia e solo o nai kai ke o vale au he fa fisi he nau ka u pe he kole ke fa fisi ka ko taimi ko fa fisi ko mena na o vale ai pe mo fa ki fa teknikare nai o hake he to kon pare ko tu ko foi fe hala ki au ko fe hala ki ai pare mia he foi fare ia to kon pare mia ke nau te o mai o whaki ki whaka teknikare. Pau whakamalo bea ko o mai ko au. Ko au nau whakamoni. Ke uri emphasize mahu inga ai uhinga i whakamoni. Ai au ka nau kau bea ia he whare ke pare mea ke nehanga o a peace ai fo manga whago ni kai move on. This is not about him, this is about the nation. This is about the people. Ke he ko os mahino o kai ka toi me ke te hau rocket scientist ke ne hanga o toi fikai o ku na to ke mo na fio o se hu i go la to fe hu ke ka no pere ko fai te tau hanga fetongi tau fetongi tui pe te tau fetongi pare mia kai unu he utari mai ka kai ai ko pa na fetonga ko me pango ia
ko ene to e mau fare I mene minista lao. O pe mea pango ia kai ke fai he minista lao ene homoeka. Ke ne lau e lao. Pe hao o mai ha foko tuu lao. O koe lao ku mau mau. Ke makatuunga he koe minista lao. Pe koe fu. Pe o whanongo mai whanua. Nā kua ngō iau pito. Ai nau ai fo yengol koe. He nai kai ke utoi roto au ia ke utoi taki mea ke mau. Ke mau whakikihi. Ta mau te whamamawhai e poini. He koe ngā hoki. Ko os mahino hala whanonga ia. Aia o mau o ko ki au. O nauhanga o toi tutupe ai ngahi preach. Nai toton ke lava pe o ngā aue. Kei ngā aue aki. Kai ke. Koe anga koe whafofua. He osean koe ane awhi. Lawe e pare mea he ngā aue ntokon pare mea. Ai uinga. Kai mwena raku withdraw mai ene awhi o ene confident me o Minister Defense and Foreign Affairs. That was in the boundary. Na deke cross ene awhi o naia I he boundary ki he. Ke ne mau I koni sutone. Hai tari nai whai he tokon pare mea. Lolo tonga mamao I pare mea. O kai kia hao mawhai. Koe mea kou ke tai whalala koe ki ai kou whalala peau ki ai. Koe haa ia I he whakatonu rea ai tangata I whanua tonga. Koe haa ia. Koe tala tau ia. Never ke toi hoko hame pehe. He koe uhi ngaini. Taim koe nei whakahoko tai ka tupou niua. Os ene hao o mai ene polo kia uluka alala I hapai. O ku lama ia pe uluka alala pe mo tupou toa ki tante. Koe tali ene whai tupou niua. Koe tali ene au roto ke uhanga whakamalanga I are. Saipe ia. Te moho haa moto ki ai. He ko whinau ko tau kete. Pea ko ia e hau. Pea te ukei tuku hau pe ki ai. Koe huinga ia ai tuku hau. Koe huinga ia au taungawa ke whiria koe tuku hau. Pea te ukei tuku hau pe ki ai. Pea e lele iange ke umate. Kehe ke pure I lele e whanua. So ke whai statement ko ia. Koe mea ia e solo ko tau kawe ai. Koe ke au. I leo koe tau toi pore pe. Koe consequences ki kakai e whanua. Kai ke kaua e kautaki ia. Kakai e whanua. Ko nau tole te nau inu. Mea e ko whaarea I he tapolograma solo. Koe uhinga e langa. Mou whakahanga ho mou reita ki Singapore. Lahi ange kere konga whanua ia tonga I Singapore. Ia koe si ki whanua koe. Ana toki langa I pe he taki na ne ofa pa ne o hake kakai o whakamomua. Koe mea na ne mea ngawe na ne ngawe aki. Koe melino moe anti-corrupt. Aia koe uhinga koe whatara noa solo. Na e mafasia taki koe ni ke puke melino. Neongo e koe multi-racial nation Singapore. Pea toi mafasia mo e taki koe ni ke oua e corrupt koe pureanga. Kane mao e konfitene kakai. He koe taimbe na nganga e whakapolitikare ai. Ne shutdown e wharearea na ufoki ke whiri. Ne alu rewa malanga e ne menteiti ke kakai tari ko ne whiri mai poka majority hau poka hoko atu. Na kai ke whakahoho loto. Ka koe ongo tewhitoi mea ngā ue na ne hangau. O langa ke Singapore. Singapore o una whakakikihi pe mosiaina Amerika, Britania ngai whanua tumari. Aki I Singapore. Nai toki langa I pe tahi wao noni. Ma koe poini koe a koe solo. Koe lawe ai pare mea heksio. He ngau e tokon pare mea. So ke foi mea koe ane afi. Koe whare eni. Te tato maa pea koe ngai nei. Na roto tau taina pe ke alu. O e whaafe mai pare mea. Ke matala noa he foi issue ani.
Koe ku kore whakawhisi ki mua. He ko sio koe palo pare mai ni. Pa koe palo pare mai ni ai konistu tone. Ai kai ke whakasystematize. Ke operationalize. Ai anga e sequence. Ai hoko e mea koe whakahoko. Koe process. Koe foi flow saati. Koe foi process koe ya. Koe osi koe foi mea koe ne as koe ane hawhi. Mea koe ne as ane hawhi. Ai vai e mea koe no whaka uhinga ke uhinga lelei. Hanga he kupuni manoa pi o whakamana vai ai vote of no confidence. Pea kui ai lewa ho no process ngawe. Foi process ngawe koe au tohi I mai he tohi tutuni. Osi ho no whakamana vai he kupuni manoa pi. Ko ene executive pe. Kai te ha issue. Pe ko asenita pe ko te item ke he te awe tokanga. Ai whare area. Sai. Ko mega na fe komika I pe ko fe taimi o ku lau ai. Taimi o ku ave intention hange ko raki o mai ko he monite atu tala mai ko ni ko ma o he fareni. Ai motion ke vote of no confidence. Pe ko taimi o activate ai. Ko komi he tu ko ai konistu tone. O tok activate he foi taimi ko foko tu ai he asenita fare area. Ai ko pato e hongo fulua ni afi. Pato e hongo fulua ni afi. Whakahu mai ai asenita. Fai e lotu. Ko ene executia. Ai mo ue misini. Mo ue misini. Ko ngau e. Lolo tonga mo ue ke whanau mai besolo. Ia, kanu nagi motu pepa kanu wango mai. Oi. Tata pe ku okulahi ai telefoni mai ko me mot mai tata. Okay. Eke. Ko mea pango. Kana ka ke utelo tau ke uto ke kono moni. Ko huinga te utate me ko na huinga na hanga reisi. O ku kehe ai hiku anga o whakawhisi. Mo hiku anga o vote of no confidence. Kehe ona harafononga. Ko consequences o whakakakato o VONC o ku kehe pia moe whakawhisia. Sai, ka pau nai whai whawhisi o I kai whai he funga VONC. Okay. Mahino no molo e ko mai e a ta wha mo mea ko ia, mahino ia. Ka koe mau solo, ta ka pau nai whai ki mua. E ko ngā isa meta floa, whai ki mua te ke whakotu mai he asenita. He koe ko nā whamea pango ia pepe ka nake te lo tau ke whakiki. Ko pehe he se a te kei ke lau. Tu uia he lau whe. Ke tu uia he lau whe, ta mai ko te toki lau, ko tohi vote of no confidence, pe toki. Activate le for processing. Ko lao ene une tala mai ko hono whakotu upe. Hono whakotu upe he asenita. Hei kai toi ngau e whare ke hatoi asenita ke. Ka reo ko whakakakato. Ka sio ka kono moni admit pe sea matawaiwai ko ni sutone. Ka kia au ya solo. Ko mea ni ko ui ai ke atamai le rei mo uhinga le rei. I he scenario ko ia ko whakotu tai whalalanga. Haichekia he foi ko mena na ku kore e au ke whakawhisi prior o ku asenita ke active ai foi vote of no ko au na ku loto kene whakawhisi kai lava ke oa ka tau apise whonua ka tau unu koe whonuani mo le lei ai kakai e makatunga ha whengawe at whakataha mo ene awhio, mo kau hoe ke whonua ki ke pure I le rei tō hawe kakai. Ko mea ko ksio ia. Ko kai ke utui, ko ha whainga whakau ke tau whewhusiaki mawhai. Kai ke utui au. Ke ne toi o mai hata e merino ki he whonuani. Ko o stari au e whakatūtū o solo. Ko mea e jene hanga establish e merino ke mea ko langa whonua.
Toe ni ko ha me toe, he me anga we ri kwa niu na ne hanga o hake ai a Singapore me na masiva nga Singapore i tongan. Na ne hanga develop a Singapore o a Singapore ke taimi ke ahoni. Kai ke puri a Singapore ia lang fala laka. Ka mo tu mari mo fi mari ka kai. Ya ta. Ai ko ku poini ko hono ko me au fe ma he fonoani ke remove corruption. Hirio e pure le rei. Ai ma fa monua ka kai. Ko lau mari no fa ke ku fa kau so. Pipen koe, o kuai foki e ngahi, ko whakaukau atu ke mea kona hoko koe I wharearea, o kuai ngahi siu mahu inga apito ku ke kamata whatala noa ki ai. Tatau te whito ki he tuu koe ko haha o wakai ki he tau hoko atu, ka te utoki whaka osi ki ai anai ange koe ngā ke I he polokalama. Ka koulot pe ke ta tala noa he I siu koe ni ku ke tala noa ai, I he tuunga koe ni kuia. I he koe ngahe kuai foki homo on. Hange ko ke tala noa foki ki he te on pare mia, ki he ngai whare I koe na ne whai. O ke ngaha ku manatu I foki koe kau tangata me lolo, koe kau tangata toa ia pe ku ke ilo I pe. Koe hange koe tari koe na whai koe ke tu I ku koe ki alawa tahe a whai tari koe a koe TBA maa pe ne lava whai koe kau tama pe me lolo koe kau Ka helo fu. Solo, fa ko boto mala po ba ko no fo iria ke lolo. Kai ko lau mari e lolo. Malu ka we ka wa lolo la la hi. Beni o kai ke wanga ilo I ko sio ki he taimi na me ai ko pare mia e fai ka mari te ko ke lau ko ai vote of no confidence. Ka ne mea ko wanga ko whanongo ki he mea ko na ne mea mai ke whanua na os mateu teu pe ia ke whai ne whawhisi. Ko konga ko o kwange ko ki confise ka kai ka kamata ko deputy prime minister kamata ia o eke I he mea whakateknikare. Ka konga lahi taha ko na kai ke uhinga le ke kakai whanua. Ko taim ko na mau eke ki ai, ko whe lao ku mau. Na me ko natural justice. Ko ke maha whai kupu I lao ia pe ko whai koni sutoni. Ka ta mai pe ku mau. Ko ngā ka pau te tau ngā ue pe he. Te tau ngā unu dato ke te fu alu te tau te hanga, tau ki holo mui dato ke whapo uri. Ku ai pe taha kotoa mani whaka uhinga ke natural justice mai hanga himea ko ia. Ka ku hange rewa o hoko ene whaka uhinga. O hangere vai na kai ke mateu teu e pare mia ia ke whawhis. Ka ke hifoki ka kua o mai ke tuunga ku whawhis e pare mia. A koe ngai konga I he ne mea e piveni ko loto ke ki whaha haku eke tonge ka koe pe kua hao ki ilo ki ai o ku na hanga he pare mia he ne mea o ne pehe. Ko ilo ko unu e kau no pere mahino pena na usi mana wahe ka na unu ai. Ko konga koe ke mahino o ku mahino pe foke tau whaatala noa ke mana wahe ke mawhai maalunga hange I o lunga hange koe whatahatokoni koe pe nolo koe o pe ke hene awhio ka koku ngā guai ha mau ki ai koe ne tala noa ke kau no pere koe ne uhinga nanau mana wahe o unu na tolu meitua me pare mia koe nau mana wahe ia hai. Ko anga ia ene whakatone a ka ko whabe pango ia usolo na ia uge ene rea. Aia ki au ko uhinga ia ko tuka ki ai tokan paremia. Te ke toi foki au o sio ko pe mai behe toko ta. Na o sia I lai pepa na lau me ene whawhisi. Aia ki au mahana os mateu teu mai ke whawhisi. Mahal te ki whare I tokon pare mea wai ki fwoi mea wha teknikare ke te toloi. Ko ngā mahal ka nau te hoko ata hano whainga hano whainga I kau no pere. He kono moni fok solo ke tau to'o o in totality. Ai isiu goi ni. Na rak whakahu I kai. Raki whakamooni au he
he fomu koe ki he whahu koe vote of no confidence. Pea utok whalaua tau ia he. Osi, boka pate mana tui. Foi se sini koe nai turi a hau au. Pea hu me beki tua. O tohi ato ku kai ke whakalao pau te hua toi pe a taha. Pako awha mui toi turi min te tahani mau. Ko huinga whoki e whainga ke nau tari ui mai. Ke nau tari ui mai he koe whaunga ngā ue ia. Os mata ko he koni sūtore me whahino ino lao. Kai ke he kanau, kai ke uhanga o lawe e umena nau whai. Kanau pehe pe ko ho nau ngataanga pe. Kai ke pehe ke whafui tui. E kono moni o ko ilo eo e nau whafui tui. Kai ke uroto ke taiveti. Ai pako hau peo ko ia. O hu mai e hou eiki. Whamoni au. Ai koe foi tai whalalanga, ai koe nai kai ke uloto foki ke mau alu. Koe ngaka mau apis, kai alu, he kos mahino umea koe ia. Koe umea ka atoa nau hanga tuka ki tai wha nau o hake ka atoa be whare area. Nai kai ke pehe ke utoki ha o teui, ke ua te nau iloi. Nai to tonu, ko ha mea, sio koe menu ui koe ngawe whakataha sol. Ka pau i definition o pehe pare mia, nai to tonu ke mau lava ngau fata. O men gui ko ngau fata. Kau ka o atu rewa ha concern ke ha mau ha tuku hau peko ha lao. They should feel obligated. Ko ngau fata e nau o mai hatari ke whakamala. Talo e mau whetakai he ululu tai e solo. Mo ik whehu ia ai ono poini ua 5 miliona. He ko ngā koe nau koe na aku mau. Koe waka puna fo hu mai me factory. Ono poini 5 pe. Koe whakatau e waka motua o se tau e walu, te toi o mai o ripea mo walu, ono poini ua 5 pe. Hea ko kuhi ngā, that is near a new plane. Raki hau pe te ege lava mahina wā mau e CPS a wakapuna koea. Ege warentia. Te ege o se mahina walu, mau e hydraulika. Ege warentia. Aia koe kusi atu koe whakatau koe asika, kai te keke me whakatau koe ne wakapuna koe ni. Koe aina e hui koe unconditional walk-in contract. Aia koe haa koe ni. Koe haa koe yo mantui fwoi temi na ngau eki he hopo koe ni. Aia koe kono whamatalai, ko o atu ho silini, o mai e koe wakapuna, pia koe ta whepuri ngaki koe ana ke ta mahindau. Be wa fainga whakakau. Ko whehu e peke ngai family. O wai ha foi. Aia ha taime o ke whai ha foi. Ke aluat mo sirini o tarange kātila. O mai ka o te sirini. Ta whepuri ngaki po koea kai ke toi ilo koe au kai ke uilau koe. Ko inga ki mau pa na o mai warranty. Talo mei ai hala mo nau te effort. Pia na whamatala foki na alu i Amerika. Hu he panke Amerika. Moe lai toki meni na o mai officiolo me he kautaha ka koe CEO o e lulutai. O mai ki wharearea, koe wharearea entosi mai hono whamore ke panga. Hu moe lai pepa koea o awe ki he kaunga au he panke. Pancha te whika koea kai ke mau. Kai ke ha whika akauni au eksise panke koea. Oi pe ai ko kuhinga na ke toi loto ke mau toi fetuku aki he mea koe tai whalalaanga. He koe kua upe ki ene awhio ko ne ui mai hau ki whakapuri i ai. Ha mea ai mea elelei ke ka kai whonua. Ai koe ngahi mea koe na kai keu. Ka koe uhinga foki o ngoi e mautoi ki tō he mana tui solo kua pau ke defend e au ia integrity o mea na o ko involved ai ko mea koe pau kanai kai ke uloto na aku uloto ke hau pe pare mea o frafisi normal o tene pene bridge oskoia ui lewa ke mau whakataha tala noi ai hala whanonga hoko.
ke tataki ke mama lo tu mai mama ako. Ko me na ku whaka amu ki ai. Ko ene pehe koe. Kau minista ne unu ko iri fia. Ko hanga ia ene a usia ia ana. Fefe ka pote tau whakarea peheni. Kau minista na nau unu ko nau loyalty. Ko nau whakapapa. Ki tau ilo tau tolu ia. Nau tui be kau minista. He nai whakawhisi o minista. Ko e hou eiki. O lau tok whanau pia nias nai whakawhisi be ba mo whohe kai tau ilo. E wake koe lau koe ki tau kei ilo e hou eiki. Nau ngau ake heri aki ke toia e loi. Tawa no wak biveni he ui koe nai whahe pare mia ki he kau whafonga toko tawhitu e kakai he ne mea koe nea fi hene whawhisi na ne ui ai na ko taimi ke tuku ho tau whai ke he ka tau tuku whataha ka koe konga ini o na mahu inga kau he ku wakai ati ke hene mea na ne mea whoki ki he aisake eke koe ngā kono ka inga pe ko aisake whoki na ne whakahu mai ai a vote of no confidence ki whare area pe mahalo wai ni whakaukau e tuunga o aisake eke i he whilikoni ka hoko mai ka koe ui kona ni whai ki ai ngau ea ke ho tau kei moho ilo o te ki whakawhalala koe ki hano pere ke tala, ke hao talatu ho mea ke whai. Ka pure anga koe ni o huakau meiri ku na e whau ia he kamata anga, na e whau ia i he kau no pere, e toko lahe e kau whafonga ka kaina e si tua mei ai. Ka koku ringa o kulapa pe whoki i he mo ui ke tau whai ngai whiha laki, tau toki ako pe he whanonga. Tau ene tolu ene lere mai. Amanaki koe ke huki tu a mei he pare mia, ne whai rewa e ui koe ni koe konga ko wheu ia na tu. Nani toki whakatoka ngā i penai e he pare mia e piven. O ku i kai ke whalala anga e te whauha pure anga me kau no pere. Pe koe hai uhinga o ku ui ia he tai nimi ke motore kakai toko tawhitu ku taimi ke motu whakataha e tu whakataha kau no pere. Oia. Oi toi foi tōka whakao whai e ta. Ka ki au solo te wata mea koe ni. O kou lau e au ia koe blessing in disguise. Ai foi point of realization koe. For him to realize ai mahu inga ke tū whakataha toko tawhitu. Ke toki realize ia he ne tū he ngutu luo. Na ke si oia ki ai he taimi nei campaign e huma he wano tawha. Wafe wafai. Ko poini e solo so ko me en ko fatala no ai. Talo nei fare area he wano tawha. Ko wafe wafai. Ko ene toki realizing ai mahu inga ke tu fataha ai to tafitu. Nani o mai fatala no ga kana ku kai ke hanga pai kana mahu inga ia he foi point of realization se. Ngata pe a grispo hiwa na mahu inga ia ke tu fataha to tafitu. Tani ngawe tani fei lau ki ai. A upe one ngai mahina fa o si kone tala noa peke tu fata to tafitu. Ka koe me ai kau whakafofonga ai kakai ke na uo ki kakai. Ko poini o mahu inga ene foi realize koe. Ka koe hae uhinga na e plai na ia he futau hengo furu. Te wate fata tako ni solo heko. Heko ko vigo ni hanga o hake ui siu ni. Ke whakaukau ange. O ne pehe kono ka inga aisa keke. Minista apaanga, pea toi tau kei. Ke ne hanga ia whakanofo ia ka minista. He minista apaanga. He koe whilia e kakai. Aria maha no friend mei tua. O hinga pehe. Pena anga fe. Ko whia no whiwhiri puka hae uhinga oku minista ia fohe. Kai tangutu ato ai. Kau toke tai ai tua. Ko pehe. Ai ko kuhinga keke.
ke anga ene whakakaukau ene kai ke mahu inga ia. He mea koe kunere aki. Pea nane ngā ue aki. Manto isolo ko mea koe ni na was whakatokanga mea peki ai. E ku ofeina te pire ai hau eiki. E ku ofeina. He ku mahino ka te au e hon. Koe nau e mea koe hau eiki. Koe ko hakakai ngā ue, koe ko hakakai whakawhiwhiri ia. Koe ko hakakai au peheu nau. Toi whakawhipaki. O nau, o whengo fuape. Nā wharea ake mea koe wharea rea e ko whaine te pire koe. Kau tukua ki e kau wako. E nao mai o abuse, vulnerability koe. Nā talo e ku hūsolo, tau e ne ua. Te kei kia hafu I whaafi tahai paremia. O loaki, na e kabineti mō tau kete. Ke pehe ko ku hua tu, koe milestone nia ke ye iaha ongo tau te hina, I he whare area me ke whiri ai kakai. Ke ne hanga o ki pehe ke extend maha ne invitation ke ne peanga o tau kete. Whawhe mai ho te hina ke tau ki kofi. Koe, koe ku uhinga, but never once. Whene toke alo tuuhe, ka ko kuhinga ko e ku whakakaukau tala noa whaamiri tā noa mea he ngai veri upe. Ka nane whakakaukau whe au mō tau kete. Ke tangutu au he tangutu ehe. He ko au e nau tautou kore ke hok tau kete ke resign me hene ke tunga ko he wai ke uroto ke mawhehanga hangai I he whare. Kai ke hane whainga whakaukau. So au pe ia. Upe. Ke kai koe ke I lava hok tau ke te o mountain ngahi pressure ko ya. Ne pehea ke resign ya alu ai aki. Ke ngā ue koe nau ngā ue he taimini. He koe, nā ku nofo peho kuloto, koe whakahino ia, ka pau e mawahe, ka pau e oanga I whainga maari koe a maana. Koe no whakahino ia, te mea utoton ke utu ai. Hena ia I taimi nau ki hange ko ki me vei ua. Nau tonu pe ka uhala. Tonu pe ku whakaanga ka uhala. Ke tu whaka. Kanai kai pe kai ke. Koe tui taka noa mana ia he bea koe ke ua toi whanongo ki he hou eiki. Ke haua kai koe whaunga ia. Ke solo vai mea koe ni is co-operations. Ke ngau e whakatahe kau whawhanka kai. Kau hou eiki. Moi tu to make it work. Ko whakeke ko ni solo te utatu. Whakeke ko ni o vela I koe nuku alofa. Ko hei ne fua ka nunga tā mako ia. Fua behe ka kai totong tukhau. He koe uhinga ia solo na aku tū ka iwi ai. Taimue nau campaign nau whanongo mai. Kua whai tu une pure anga koe ni aini koni nai tuhifo ane afi. Ku nau whai tu ni ke tā he kakai, I know, I kau kalasi koe ni. Freche vere, o tungi a keiti, ko kāsenf, No, koe nai langa me sirini koe me sia ina. Kau whakatara noa ke sirini koe me sia ina. Koe sirini koe me sia ina. Kono whakangofua ia he panke me sia ina ke noa tonga he pesete taha. Ke no ai, whanau, ke no ai, ai ngahi pisinisi na e vela e tahondata. Sai. Hangarewa e tonga o no o whaata ke no ai pesete whanau tolu. Koe whange interest koe a masi o ku tangi ka kai whanua ke nau mau mai pesete hawa i pesete wha. Sai. No rewa nau tō langa. Nau langa koe a alatu rewa ngahi potu ngau e pure anga o rendi ai. Rendi a nau tolu kātoa. Pea totongi rewa he kakai. Ai rent ai pure anga. Ki he ngahi kau taha koe. Ki au logically o mai rewa ngahi kau taha koe. O totongi nau no. Uhinga besol. Koe tu uni koe nai whai he pure anga. I maa ase wafe. Ua. Ke totongi a he kakai. I know. Pana o hake whatata ko ni ko ke urifia ke urea. Ko tangata business ko ni ko ka sense.
na i kai vela ko kuhinga pe ko ake auia he ko no hinga ko fair ai elemeniti o fairness kai ke vela no fare on na tau ilo ga tau be ko fare na where tau ni nai kai ke fare papa be ko no le vai he hongo fulu miliona langa triple story boy funga waka ni ma o whatever ha ureva meiteki ha ureva ba moi ngai pot ngawe pure anga environment ni mo climate change already ai peto tongi le vai he kakai ai rent ko ya panga tu hawe fonwa osi tana ki he tangata business ya ko ni ai rent ko ya alu te langa ne fu complex na baba o to wat pek ai pure anga o to rent ai kai gene ta ya foi beta on full miliona ko o hai o gune ta he ahoni ta ia he pepe ke vai o fonwa o fa tau pe ho me hua kau ke fa fanga ko pepe pe taipa ho vai ha pe me ke fa tau o ku ke luku ko ke ta ai no ho full miliona ko me ai na ne drive e ku ngawe sol ko taimi ko na ku alu pe o malanga pe na ku mahu inga he fakau ke mama fakau o fanongo pe foi press release ko ya o fetu tak mai ke kau campaign mau furihe mau fonga pau ke mau toa tutoa ke hepe o fakau solo ke na behen o time go he ke na filia i pe o mai na falala ka au o ku foki go ya ko fie mali e na o fakatoka nga me aki kakai mau toa tutoa o kolo ko toa be na ke foi a be ta ki ai go kapa go kolo polo ka valu ma a valu polo ka ta ata lue ai ke pe ka o ke o ate fe ka o wi kai ke pure ile re tu hawe fonwa na ave fe ka go ni solo ta hape mea ka pau ko u hinga ya ho filiao pau ke loto ke pure ile re fonwa ta go ka venga pia ai go tai mo na maki hange go o ki feeling aua ki hanga ai tango to ma ta ke te ka tango ta he ke te revisit ke e faka ka na hala ku mea te foki be ke foi ka venga go na winga mai ka kai ka ko faka malo ma si pure ta wa moi o fa be to he ma va he do ta ke te oi faka ma fa na la modi tai ngona ora te ke COP29 o kwa ro ngai mo timi office me fil pai ne e ko ngo go ene fia o ngo go e tau tai na hinga we go ko uhinga pe ku lave ke ai ko pe ko hanga go o hake ko ne lave ke me kau na kai ke tonu ke ne to e o mai e ya ai fakau ko ya ke o te fano ke ho weki ai ke au ko ki I don't know ko no money I wish that he did not say that na ko faamu ko de foi ko fa fisi ta be me na ko le au ke apis ya o de implicate ka minister o de implicate wange ko sio ko ki tanga valu hapai ta tolu that's basically ignorance fa ofa kiau neongo tai meta na fa tu puita ka ko ngata anga ia porque ai ke ne hanga ai ke na uhiki ni mai ke sio ate kakai sio ate ne afio ai ko te dalo ne konga ko me I just didn't want to see that coming kai ke ulo tau ke o vare ko fai ni ma hui ni ma ai a fo against the king fo me ko ya o mahino te de lava he na mo fai fo ma po ta no hange asia ke fakau kau be na ton ke
le hanga tonu ngi tui ka nau tolu pe tohi angi ka nau tolu pa ko pe atu pe au ke ka mea kona nau advocate o kunga we hala ke o da o mo lau e tai tali tui ke na toi fata mai pare mea tai faka nofo a ka minista o ne fo tu atu withdraw and confident mo lau e go ha o fi mari e go ho hau o kuinga ke te tactive logic ke te lava whakakau o fai pehe tui o tai whi maari tau fai ha mea o e ai ke ha o spell out o hange koe whakakau kua fohe ka ne kai whoke uloto ke hoko fo mea ko ia ke tau sio ke fu whakapo uri o ia i whanua mai whare me nau kukau he tā ko tō pēna mau tala noa wai ne whelawe ke pare mea tau wa upe ke pare mea to o tā noa ke minista ago na me wawau tā noa ke minista ago e moi tā noa ke ne kau wharei ko statement ni whakawhisi to save some pe ke iaha mea ta ke kehe ke whakamao popo let the country move on smoothly e foi transition ko ya and kai ke wa manaki au ia ke kai ke ka ko kuanga ko no I am frustrated, I am disappointed ko me go blame me como minister lao me baba he put everybody in a wrong footing yesterday ko especially o hinga e gulo to mamai ko kai mo ke alo lao ke hange ko mea goni ke ni whare i pare mea ke ni whai ne whawhisi ki mua he te pirei kai aria o mai o tala mai pe ko foi lao pe nia ko foi lao pe hono uto ko ha foi lao ko natural justice ka ke nei lo ko ha lao ko natural justice ni solo your right to reply that is natural justice ko diligent ke whamau i ko natural justice ko e whiuia e whakamooni e veri titi hange ko whakamooni loi he mea e koko watu aku ilo ko whakamooni ko tai whalala anga ko mea ke lau na ongo ia upito maulalo koko e ko tala mai ko whare whaulao e tau mui e lao pa pēta po whe whi lao ko ka whi lao ia ko ia wa upe bibin ko hanga ko whamatala ko ke tala noa ki ai i he mea koe pare mea nea whina ne whakalau e ngahi ngau e kulawa pau tau whamalo i e ngahi ngau e koe a ka pau e koe me koe o kutui toko lahi ka kai whanua koe pare mea o kunau heka ki he sea koe pe ngahi maka kunau tuu o tokoni ki hono langa e whanua te koe pe me ngahi whihala ki hoko ki taimi kou whahoko e nau whaifatongia ko ne osipo nau taimi ko ha o pare mia fo o hoko atu ono tana ke ngahi maka ko ia fa o ke orita ba mo langa fonua ko e ke fonua taimi ta tau pe hange ko me ko ke tala no ki ai ngahi no ku fa ata ko taia e ka kai fonua kana e kai ke fa mai ta hana e kai ke vela na ka hona o na business na do he vela ka tike pe na ta no na do ka ku o hange ko me ko ke fa matala ke a honi o koe whawhis koe nei pare mia, koe ke iloi pe ko hae mea hoko ki he paanga koe ia nei awe ki he lulutai me he kau ngā ue whapuri anga e nau paanga koe nau dohe nau retirement pe ke ilawa he lulutai o tā whakafoke paanga koe ia pe te iku mai pe ki he kakai whanua me haa fua ngai mea i he ta whaaki koe ta ha ko ngan te uwhi whakaosea ki he pare mia kau hoko atu ki he isiu e taha i he mea koe nei hoko ke o mai ange ho wakai ki ai ai konga koe ni koe ko wakai hifo internet di o ku ave holo ai foi tafaaki koe ni na te pehe koe fonuani ne o si foaki mai tau ataina ta o ku ke iai pe whakapopula ko o statement pehe ni ko statement lahi apito ia ke declare tata te fito ke kau taki la lahi fonua he ko tau tala noa foki mo tau whamanatu ai aho nai whake ha tau ataina pia kakai toko lahi kuna o fia he tau ataina foki ko taha e ngai tamai mata e tau koni studo ne e tau ataina
Ka koe taimi o te klea ai e ha paremia, pe paremia malolo, o ku ikai ke tau ataina. It's a big statement. O koe ke uloi pena te tonu, ke ne mea aki ai konga koe ni, pe ikai. Pe koha talatau, pe koha whainga ke holoki ha ana, o ku polokai. Ka koe ha ho wakai ki ai i he statement koe ia he koe, ki he ngai ponua i muri koe statement lahi eni. Ene tiklea o ku kei pōpola pēr. Whanua tātaina. Again, ko wha mea pango ia. Nei kau mo ko pui rea koe ai nei rea ki again ko tua ki pe ai tokon pare mia. He ku asi le vai nei kai ke well thought out. Ai nei ki au ia solo. Isiu ke he pure ko ia me he popula. Isiu ke he au pitoia. Koe umu ka toa koe ni koe tae whalalaanga. Nothing to do with tawataina. O kuke tawataina solo. Ka hei kai teke corrupt. Pe teke mau iha paanga. Pe teke mau iha lao. Pe ake kei tawataina pe. Koe uhinga ia ke au mea pango he koe mea koe ni te tau alu rewa. Koe uko ni hanga teke ke rewolo koe. Paurewa ke alu rewa ke drive mea koe ni. Ke prove him otherwise. Koe hanga i whakaukau. Ke au tai aonga os ne hanga ia bend the whole bridge. Ai whengau aki mo i ne awhio mo i whengau aki mo hoi. Ke au ea kaikeu. I don't buy it. I don't accept it. Ke au ea whai e nau o nau tō ke nau whakakaukau. Ke nau build e nau empire in the expense o ignorance e kakai, whilau mai. Te utara noa pēo ke tānta taha. Tānta taha, yes, koe uri eki e kakai. Ngai, tai whai to tonu, ngai mea kātoa koea. Ka koe poini, koe whaunga ia, e tau solowa ke palparema koe ni. Koe huinga e koe, e ku tau kawe, we must find a way. Ko o mai o tau toko lahi. Koe whaamu koe ke tau kau hono tala noa i tau iai. Koe whire pare mia, whire ka ministau tau o si ai. Koe mea au kai ke tau lava establish si ke pure i le rei. That's the only final piece of the puzzle. Ka koe ni solo. Koe o demonstrate mai e. The alternative. Ai ko kuhinga. Ka pau e kai ke tau whengawe ak the alternative. Koe tutu. Koe tala tau. Koe ko hai ne fua. Ke hau pe ka whafonga e ko koe o mai whare area. E kei whaofa pe ka kai koe. Te tātau koe elito e ngā we. Koe ui koe whafonga e ka kai ke pure i re nau tuhau. Hai whaunga te u lava o ngā we ia ke hau koe whaunga ia. Koe mea koko pe koe mahu inga koe ke lahi mea ngā we ho tokato. Puha mea ngā we. Mea koko whemau ke shiftingi, te wate shiftingi. Mea koko whemau ke skultuaiwa, wate skultuaiwa. Ka ewa te tepi pe moe hama. Mea ko toa pe koe whoi whao ia. Ko uinga e kou pe, o e loka i e whakakaukau. He koe whoi whakaukau nai o mai. Nau, nai o mai. O ko wai e freti ke te mokalati. O whemau he tu iba moe ho e kike nau to'o e mawhai nai o mai. Solo, teke tau pasta tole foi ko nga hala ko ya. Teke tau pasta tolo ai. Ka ki au kai te ke mono fai ri fai go na fai he kau tama go. O foto tu e agri se lao, fa puri. E to ake ma fai tu. Kai te ke mo foi mea go ni. Ko vare pe e tu ki ai. He go mea ka to pe e ha u ki fare area. Ke liriu pe tanaki pe to halao me he tau ko ni stu tone. E whaia me i whare area. E whaia ha whakapouri. O ko roto, ko nai nau whakaamu. Raki whai ea fwoi whawhisi. O mai rewa fwoi level playing field pe mau atu rewa o tangutu ai. O tala noa he funga te epire. I he mama e anga whewhe e tau whatu. Ai pure anga fo ou,
ke ne pure i le fonua ko u ka kai fonua anga fefe kai ke ko ne hanga ia o tuto u preach ko ni pa ko eu kai ke u te ke u analyze le lei to the extent o spanongo pe o sai ngai media muri o nau piki ai ka ke au ko palo parema ka pau nai ha e lau e vote of no confidence o te tuku aki pe mai monotari pene toki fire statement ngona o hinga lireia ko me ai ko hinga you either tai fighting or tai running ka hange o ku running kai kape mai ai o hinga ke haso ai o ta mai te fuahisha toia Galeria, la cape maya. Kaka ke pehe ke hau, kapau ko ia ko anga ni fa ko kwai o ku tau popula. Pani hau o mai ene tari. Ka mate ai ko me ko fa da noa to mai. Ko i fo te mate ke tanga ke kita te fa mo puna ma foi ma fu to foi la e tonu pe. Tai fighting. Ko alwe lo to ko lo solo. Vivene na me before pare me ne pehe mahana ko ne uhinga ia tu ke fua ia mamahi ke holo e matso ata ka taula vasio lele tu ke to o frapona ka mo tawa daina mo fili mana ko ibe ha fainga me ko o ku lo be pare me mahalo i nga finga aki ko pare me ia fonwa ka tu mo vivene ke ka pa na ngatai mana de nei frafi mari ko to tana ki mai ene tutu nga hiprit foi weakness here foi statement honest opinion da ko tau fe ya ke konga ni go loto ke taki unu mo ki ai ka talo tau li we wa fe hongo fu pe mono o mai me a go vote of no confidence ke ne lava o tala pe ku ke ma e pare mia pe mo kabineti ko ya ai falala ai toko lahi taha fale area pe ikai pe ko tu ene afina me a ke se a tu o lahi ai whaka kau ko ia o kai ko fe ma fai o kai ko ha ko hono fua tau ia ai ngā ue o fai e hataki i he pure anga pare mia pe mo ne kabineti o kune ke ma o falala pe o fai pe ngai fonua murini ai mea ko ia koe ke pehektae vote of no confidence New Zealand ko Australia i hono e ke fai falala anga ko konga ni o ko fehu ia na e whakawhisi e pare mia he nani os ilo i pe ia o koe ke toko si o toko lahi ange tae falala i he falala he nea o mai ki he teu koe ke fai ha mo vons ka ko taimi ko o fai ha tae falala ai fale area ki ha pure anga o kai ko foi sino pe ta o ta falala ko toa ki kabineti pe mo pare mia o na to na fale re pureanga yo ko ngani ko fe hu ya tu o guanga fe e mahino o ku si o ko ke na ke ma o confidence ai fale area ke ma e pare mia mo ni kabineti pe o se mo process mo do na afi ke pare mia re o pe deputy prime minister ke kabineti pe kabineti for at least 2 weeks. Kia ki aha wafa. O se ange ko ia ko hinga e nau whakawhisi o kukai ke nau mao e confidence ai whalala ai whale area. Pe o se kapa kei whotu pe mo doluia ke nau kei hoko te toe ngā ia. O hange o whepaki, o ke make sense ka we e whepaki. Ko ia e solo ko me ko la hanga o la ve i siu go fa ko distrutone e ko kai ko fo ke ne hoko me ko never before ke me kai ko no mau kai ke hanga he se a fata ke fata ke mauta no ke mama o hange ko fa fiu i ko na o mai solo he ko kai ke uhinga le lolo tonga ko o stahe vaka upuria ka waka ya ona to te ai foi me ke heia kai ria ke waka e pa ai ko ve ko fo me na do mo ke to ilo waka ka ko point fo na o ke ko ai na e ke pe ko fe tai me ko me eu fa mana ko ke ka fa mau
Pe hange ko ni fe taimi o ku ke wai ai ho ton whalao ke take over ko ngā api. Taimi koe taimi ko ke alwa fuakawa pe koe taimi ko ku mate ai pe kia pe koe taimi ko fe taimi te take over ai ko me na hanga ko fe kumi ke usio ko fe taimi o activate for process once whakalao ke ne loka i hato i siu i tua pana ko hanga ko o kumi ko kai ko taimi ko ku notify intentioni taimi ko veti ai taimi ko tufa ke mai tari kai te taimi ko te ke activate for you o ha go ma ke kupu wal fa efa kupsi wa o to hi ai ko taimi pe fo tu ai ke asenita ko fare area e kai ngofua ke toe afe fare area ki asenita ke kai o areva ko afangatu ai ko foi mera o ke os activate mauto os fo tu uia os failo tu uia os kamata ai fare area ia e faka hinga ko aku ko os activate the process of VONC o faka mana vai ko ni stutone ke ai hata lo tonga pe ne mepa vilo mai o faka fis e ko nga consequences ko e once o ku mamafan he consequences ko pe ko hala fononga ko once o ku ke ia me foi hala fononga ko o faka fis ka ko whakawhisia, ko provisioni hai lao in a scenario whaka amu pe pare mia ia te ia ke whakawhisi. O kui kai ko ha scenario ia ke lolotonga e execute once pa ke ngaua ke whakawhisi ko ha mea ke kumea ki ata ke whakata pe misi. Piveni mahino pito ai tu kunga ko ia pa ko tui o kuia pe foki ai ngahi mea na mo ave ke whama wanga hangai ko ia ku mo lawe ilo i pe na foki mai pe o ku mawhai lahi a pito ai awhanga tuku kou whai e sea whare area i loto whare area o ka pau o ku kai ki ai ha ngahi mea o asi i he konstitutone ke ne tala mai o mea ko ia kako anga ko e tau whakau atu ki ai ko konga ne process e vons o ku whakawhisi ko konga pe ia process e asi pe ia he kupu pena he ko tau sa tu nai mei whakapoto ange ka pau na e whai pe i hoa whāwalu ko uhinga he o ku tae whalala anga ai toko lahi tahe whale area he ne tuu ko ane awhi ki he tataki pia moe whahoko whadongia ko ia e kabineti kako nau te hoko atu ko ane taha e whiha ko ane taha wha hange pe nau ki kea kiwa pe ha nau toka ngai ko ia ko ai ni hu nau e ke mai pe ka pau e whai ai whiri o ku kei kau e ni ihi kona e whiri mei tua ka ko tui mahalo o ku todon ke mahino pe konga ko ne osi pe kuna osi nau tolo e hao pare mia fo o ia whai whiri ka tungu e piven ka ke taki unuange ke konga mahu inga ko ia ke konga ane mahu inga apito ki ka kai whanua ke nau wakai atu pe kumahino pare mia malolo i whawhisi. Ka kumahino preanga ko ni ko nau ki i nofnofat pe na doli ofisio whakamoko ai henga whi a whia. Kai osimo preanga e ko ia. Ko ngā ku heka ke pehe te nau hoko atu hatu e tahaya nau tolu. Tu ke ka tok whiri. Tahaya nau tolu e pare mia fo ou. Ka kuas mahino halanga ko. Ko halanga ni ko ke mahino ke kakai tai ni mi. O ku mo i whe. I mau tolu ko ia ka whafofonga na mo whakahue vons ko niki pare area. Moi kau no pere, o ku moi whe i he tau teu atu ko ni ke whiri, a pare mia fo o e whanua, o ku mou hao ki he māma ke whunga te pile, pe o ku mou kamata ta whako ni te tau whanongo ka ngai whakatau hosi hange ko o ku tau whanongo ai ki mo aku. Bimene moi whe he tu he daini mi he tau hanga atu ke whiri he tau pare mia. Ko hao wakai ke ai. Wai na wai ha ko kolo tau ba go e ke mai bete ba tau I fe ka tama ko. Ke fa no ko mai ka tama ko ke dau ila.
Koe solo. Koe ki au ia. O smai no befo ke ai anga maheni. Ka kui kai o ko pehe o to ton pe ke ako o ai fale alea mo fonua me whakamama whanai whai tō wholofola koe nau kula veki ai koe he aho whanau i o tupo ulaki he. Koe mea koe nau mahu inga i ai ai whakamama whai ko pau ke waki ka mata ke whare alea i lotu. Ai e koe kisio ne hanga whakafoki mai ke he ka pau hei kai ke whairerei ke lava whairerei he kau whakafofonga whare alea ho nau whatongia koe kusio koe nunua koe halafononga koe ni talme wanoho fulu ko kai ki toe ufi kaua koe varepe te nau toe repeat pe ai mea te tau amanaki e ola ke koe varepe aia koe vare eni ka pau e ke ingau e aki ai fotu e pureanga koe ni ai fili au ke paremia ka oa tau ke tokon paremia ka oa tau ke minister banga ka oa tau ke koe ki au koe mea koe na uhinga koe te tau o mai pe kapawewe o fetonga ke kapawewe kai ki utui ke toi ngau aki ai fonga koe ya hano uhinga kai totonu ke claim entitlement hataha ki hangau e na ne whai ki he whakahu e vonki kai ki tonu ke nau ke hange koe ni koe si mo mai tau hela alu koe mo minister koe kai ki utui behe au kai peke utui au tene whanau i mahate mea e toi ke koe kutui en solo ke malui a ene afio fai he kau no pere te pire koe ya te pire koe kau no pere fe mau ke nau malui ene afio oua te nau toi kau he whakakikihi kiha pe whakatau hosi hatu unga i executive ka nau nofo he o fai ho nau whatongia whakatau talo after all ko nau tolu o whiri mea e sea o i whare area koe lau koe kupu ni mataha koe konistu tone koe executive o nau mau e mawhai pure ngā ue i he whakaongongo tari ui ki whare area sai whenga ue aki mo tari ui ki whare area solo ka pau e ai hataha e tari ui ki hataha mai no maalunga nge tamago tari ui e whare area ke konistu tone mo ni afio tari ui ai kabineti ke whare area koe whakakau koe ai koe ke nau ke o mai o whakatau hosi uhinga inga hi palparema koe ni kai ke utui ke to tonu ke nau na to whapalwot foi tohi wa kau no pere ke nau analaiso mai kau whafonga e kakai na fo ange fo tu koe ni ke kau no pe criteria ke mo o mai ki he me he whiri ai kakai ko criteria hataha e lava fetuta ki pa mwene afio ke vete palparema koe ni he kai ke pehe ai pe ke tau fotua ta pare mia te na hanga ai pe mwene afio taha te na lava cooperate not fighting kai lava ke tau whengau e aki e nau nofo koe so e nau fotu mai koe to ate pare mia koe i ospe ko hono whanofo ai koe kupu sii wha oe ni manopi o wharea pehe ke whiri with consultation with his majesty ke na tisaiti ai e kau minister o kou tui e mga whago ni koe minister e tolu o kune hanga withdraw pe o kei tu tai minister
mga whāko ni, whiri mai na tore pare mia. Ale pare mia ko ya. Ko soko no whakaofo whansol. Ele time ko e ongo he pare mia wahane minister of corrupt, tene whaingo fua ne tō ki tua. Ko haunga koe ke lawa he kau pare mia tō ha minister ki tua. Ko ngā koe na o mai o whakau koe politics is about numbers. Tai ke o mai mea fua e ke pure i le re e whonua o ngau e akia. Kai o mai foi fika aia. Kora pe koe, no pe koe na o te toi ununa na more foi voutia koe ia. Ko ngā he kura koe whakakau a kau politikare. Mo kau tae mausia, that politics is all about numbers. Kau hae ahoni, hae demonstration e ahoni. Tanau tala te ke alpeo longo ato ko taha ka iahano au. Pea tala tokua ke o whakaheke i mai e, whakaheke i mai e. Ke mou tuu whakataha, o tuu whakataha i ea. E futunga mea, tunga mea. Koe poini ko ko uhinga so ke kapau e unite pehe ho weki o te o mai o kau kana wanga o whakavala lere ne afio o ka nga i lere e kakai pe tuange rewa executive ko ne toki ka katoia ai mea ko uhinga ki ai nai tau kawe ai kau taki moa kabineti pe me fire kakai. Wai be u exceptional, but ka koe anga, koe mea mana tui solo, mana tui kono fotu koe whare area, i he tu e koni sutone, koe whare peta, te ki lava ngā oe fwoi mea koe, koe tu koe koni sutone, he kupni mataha, ai he konga koe kabineti, raki ka matape, o ku tariui, ai kabineti ki whare area. Ko mena na hanga tau kawe pa ha to fola tau kawe kun pau pe ke entos me fare ale umia e ko mafai na linguish mai sai te gai ke ngawe ai ngai foi me gon ko tala no ki ai ka pau e ngawe ia ka tau lava mono solo i he tau whengawe aki pe mo ho e ki ke nau tali ngai mono ke koni sutone pe mo ko i gai ne afio ke whamon flow lelei ai anga ngawe ko uhi pe ko lelei kakai hange ko ni o si pe ko ni afi ko o lelet ke sea ke matala no ke issue na weisi ke ai ngo fo i leini ko me fo i leini ko ka ko timing o kai ke rea kai ko ni sutone ka ko timing ka ui ai ke mama o to mai ki ka sa solo o fa hino me go ya ke faka poto ha hange go fifiri go na go mai hikakai o sange ai tai fala la anga ka na ge hoko be na autoria ka na ho ha na do ki ha mau te na kumi ha mata vai faka lao e na tatau i fa o si ai ki tu hawa e fonua. Ko poinia ko uhinga wiki ai mahu inga ke tau whenga o aki. Pe mai be se ai i longa to no e tau koni stutoni. Sio. Ka uhinga fo ke fa fifili. He ko nga he ko foi alkalifi mi ko foi la ko to pe ko foi alkalifi. O huia ne kamata o ai mo ne o si wa ja foi la o ya e alu albe ya ti sabia pe ya. Pe huia ai foi pro tangi o ne koneke o na inda koneke ko e dia wange o na fa pe la o ya. Ka ko anga pe ma sia e a ko ya. Ka hoko ngai me go ni he koe kauia he mea o tokoni au pito. He koe te whau koe hapolo kalama. Whaka computer, software, system. Kua pau ke te whenga ke te whiwhiri, anticipate e scenario taka ka iai ha te provisions to no hendol. Ina scenario hoko foi mea koe. Koe foi execution ni aluia he. Scenario hoko foi situation ko e aluia he. Hei kai ke a me ko hengi. Ke hange ko foi tamato we na ai wonk. Tata me po tu.
Tau kei tari ni me. E tangi me ko o spuri ya. Kana hui ma e ku tau kawe ke se ya. Ko ui ko mau ko foi process ko ya. Ko whakawhisi is null and void. So therefore whakakakato ai foi vonki. He tene o mai pe hala whanonga tatau, ka oku tau moi iha process o whakanatula whatatau ke lao. He ko unga he ko huinga ko aku, ko ne ala ko execute ai whakawhisi foi process asenita keheia mehe vonki. Ai ko lau ko na os whakotu he asenita os mo e wakama vai. Kai ke whena pas. E lo ka pau te whau ha mea pehe kompita. Alo pa mai ko minjini ko ke ilo kompita pe alu i whe. Ko kompita moku. O automate o process o smart o intelligence. Hono whau. Ke flow. Ke te alo hengi pa te whiu ke te. Ei ko a whempe te walu ki ai. So ko tu kantai mini ka pau ko kau iusa. Oi foi software go vonk. Unau ke hengi atu pe. O matu ko ka we aya ka ke tari be ke kakato foi processi. Foi algoritmi. Ainda be foi me agora assim. Ka ki ava e ke malava ke silence para lao e fa he ko ngai fa ko ni sutone. Kai fu au ki ai ko na uinga pe he malava he ngai mata vai ko ke whakatonton ko ya pau ke loto ke to la he wharearea pau ke loto ke ne afio ko me ego no fa sio ki ai ke lava whenga we aki he o feina pe he tui kakai o feina pe ho iki kakai o feina pe ka fafun kakai ka ko ma usia o uhinga e feto ke aki poi ni ko hanga fa mama fa iso oku mahu inga pita e whakaukau ki o mai ange ko e ke whakaukau ko ke kau no pere ka pau he kai ke nau taki mua na dolo he oho holo ke ngahi lakanga minister ka nau nofo mao pe i he whatongia ku nau whai whatalu ki o tau tui ka tuanga ka e ka whafonga ka e whiri pare mia whiri ni kabineti i he tawhaaki ko ia o tau sio atu ke whamatala ke whai, tene oange ai tau ataina lelei ke pare mia, ka whai hala ha minista, tene lava tuku ki tua. Kei mau pe mo e pou, ai kau no pere kau nau nofo mei tua a whala. Pe ka pau e taki kovi, e pure kovi. Ai taki ko ia, ai pare mia ko ia neongo ko whafonga kakai. O ku malava lelei pe he iwi o kau no pere ko ni. Pea mo ni ihi ko toi tua, ke na hanga o riua pure anga ko ia. Ta ofi, ai whai hala ko ia. Ko te taha ngai kau lelei ka ku kai ofa pe te tau whanonga he hala whanonga ko ia even i he aho taha whaa ko ni he ko fu aho lahi eni ngahi me lava whai ai ki ngā ke whiri ha tau taki who ofa pe amanaki lelei anga ia sol ko toko lahi whitu tak mai no frustrate na don pe ho pe whaawaru ka wei luk shoga aku kai ko tuange tau teka. Maybe this is hinga ini na ta wafe alwe atafa ke whakangata whakatau hosi me whonuani ko tenga i akau ia o pure kovi pia ka pau o kai ke tau whema o pure kovi o e ngau ea ke tenga i akau ko ia ko poinia ko aku ka ko lahi ka hame ko lau foi aho ta whago ni maybe that was the purpose ai foi mafuri ai anga tawe umbea kai o mai ha taimi le ke tala no e whakaukau he funga te pire e mama pipeni ko te mahalo ku ta whiunga he ahoni i he tuunga ko ni ku tau iai pe moho wakai ko ia ki he aho ta whaa ko ni process mahu inga apito ni ko tau wau ki ai ka te wat pe whainga maari ko ni ke whama opo mai ka ta toki hoko atu i he programa hoko ko ti mahalo ko te tau lerepe ai programa ko nga he ko satu ke tau toki os whakataha pe ma tau pare mia fo au pe tau toki malolo he tauni ko nga ko i he malolo Christmas me whaastau ka tau sio pe ko nga ke lava o au
e polokalama ke taimi ko e whiri ai ho tau paremia fo o pe mo pure anga fo o ke whahawakai ki ai pe ai akakai pe toki tāpuni ai polokalama whatwhanua fo o ki e tauni ka ke whamā popo mai mua ka bau hamea ke loto ke whakakato aki kada toki siohe wika hau Io. Marabisola, koe mea benia o hake o ala ke whakaukau. Koe panaurea pe he ta programa na ospe ono whiri au. Na e whae mau kai mea kai pe mo e kaupoupou i pāka, he? Kana kore, ke nau ki pekof, ke nau ki tuanga o ke whae whakaukau, he? Ke nau tōke ke lahi au pe mo e tokolahi kaupoupou. Koe iu ira po ha, ai mea na nau sio na toki ai. Ka nau ku tokanga ua koe ngau e koe ki whare, koe ngau e taimi lahi, mo e whi lau lahi. He kono moni e solo ka paute ke hanga pe o hei kai koe majority a whare alea, o sisi e nau whatala noa, he koe ke mama, e ngahi report, mo e ngahi lao ko mai, ka koe whi lau lahi ia, nā ku whai. Ka koe whakamalo ia, koe kutoki o ngoe solo, nau whiwa whiga ke aha foi taimi, e ku o whina mai kau poupou. Pe ko whi taimi te ula vai, ke u tikirea, ko ai e ko whi maari e, ko traki e ngā ue ki hafoi tonga, ko whi maari. Ka koe nea umai ki hao ni, ko toki o ngoe ni, ko ongo ien o ko fie mari ako whamalo bea usolo e kau popo kau patoa kau temokalati kau pipi e la ka family ka inga na nau pou mai he lolo tonga e tau e ua kote hapa te whatonga iti o ne ka kato ne tau e ua e ta i whare area ki au ko ane ko whetutako koa. E uhinga na nauhanga tala ko kai ki utoi ofau ya nau tol ko e kai ki utoi mau inga ia he kai pege nau toi to kai ke nau whatonga na tol o ko utoi whakau ia tu hamea kia nau tol. Ana no whatahai e ku ke kovinani te nau ko alo kore ke wahenga ke toki o mai nau whalalaka pau mau inga e tuku hau ono pule i le fonua ko ui koe ka hau e nau whana pa koe ku i he foi manga whaago ni solo o ko mau e koe au ea ka wisaine o i taimini mei whare are ka pau e whai mea koe ni he whakaukau o se marea o stiliva e au e court given purpose ki he mo'uin e anga i whakaukau. Ki au ea kou tui au o kai to tonu ke to o ngaka he kau hou e ki ai whekau o kou tau kawe ke pule i le whanua. Ko si ui mai tuia. O si whie maari au ki ai o si ui mai tuia ke pule i le whanua. Pule i le tukau. Pea koe ngai whakaukau e nau o hake ke strengthen the institution e kau no pere. Institution e mōna ki koe uhi in the name of peace. Ka taulawa o whauha pure anga o anti-corrupt. Tari masinga poe te tau whalaka tauto. O anga e kusio ako. Ka kou whie maari e taimini. Ke me ke tunga koe koko. Ko tau au kei. Ka kou wata whaka malo ke takau sponsor sol. Koe kono moni. Na ea i taha e kau no pere nani. O mai puaki mai whai rea koe. Tau aunga peho wha mamau whai. Kai ki hanga i lo to haini te kai ke mato i tāno ka koe osia koe ai nau whama opo o mahino ke paremia unu e kau no pere ka hei kai ke mooni foi whama bobo gea sol hei kai ke mooni ai foi wonki ka pau te nau movete nau tore whatau hosi e foi te whiri paremia koe
Ka ko ofeina o pito hala fononga o fonua moving forward pa ko whaka am ben ho kloto. Ka pau na intervene ene afio I he foi I process ko ni ke pule de le fonua o ko kore fe ma foi intervention ko ya ki e kau no pere. Ke nau hoko at he foi fatongia ko ya. Ka tau whakalelei I ngahi mechanisms ke lava whengawe a ke check and balance ke ha. Ke remove I corrupt mehe whakalele o pureanga. Mai e merino o atu pa mai anti-corrupt langa I whanua fie tonga. Anga I si osol. Mahalo pito piven. Ai whakatala noa pe mai polo kalama ko ia I ahoni ko tui pe ku malawa pe I he u area ko ni kuta lawa tala noa kia I he ahoni ke o atu ai ngai whamatala ko ia ki kakai ko toa pe kuna ulawa whanonga polo kalama. Tala monu atu piven ki he wike ua ko ni o ku tauhanga atu ki ai. Pe mai aha ko ia ko o swotu he wharearea ke whiri ai ha pare mia fo o tonga pe mo cabinet fo o ke na hoko te whalere. E pureanga kai pehe fo ki o mo ngau te fito ko ia ki ngau he parearea. O pātu piven, te toki whilonga ki he wike kau. Alo sol o hat. Pamaloa te kainga I he lava ko ia I tau proklama whatwhanua fo o ki he weekend. Whamalo lahi atu ke te kumotolu. Tau te fito ki he tau kau sponsor o ku whamalo lahi atu ki he tau kau sponsor, South Pacific Loans, Starectable, pia mo e kau ngau e ko ia, o e kau taha finance ma e tonga, pia mo e kainga Pacific ko toa pe, nau tuu I Manukau, I he Cavendish Drive, whika uoua, I he Cavendish Drive, South Pacific Loans, kau kuke fia ma uha o no valunge au valu, hiva valu te ke lava, o tala noa kia taha pia nau kau ngau e. Nau to kone kia te koe. Koe tau whale wala kuia, Page Fashion Store, I loto nuku alofa. Koe tau wala koe ke Christmas I fuolo, ene a wat kia I he aho whalaite, koe apu koe aho topirirulo wi ko si wharekoloa kotoa ngahi wala koe ni te ke lava mamatai. I hao lava hifo ke tau wharekoloa wala koe Page Fashion Store, I loto nuku alofa. Tori mo whiri I ngahi wala koe ko o si mateu teu. Ke o atu maki mo tolu ki he Christmas mo fast tau I he Page Fashion Store I loto nuku alofa tau whare kos ulu tata tawaki pe Page Fashion he whika hiva o Whatawhihi Road o ku kei tu mo lau ka ku ke awhia tu ofi he wheitu ko ia o ku ia I Francis Tickets I loto nuku alofa ke kosi ai ho ulu te lava o takoni atu ke te koe ai kau ngau e koe ni ki ha puka ha appointment ke kosi holu ona ke toe tatari. Ka ke whitu taki rewa I he ua whitu tolu ni mano o ke tala noa ke taha kau ngau e iai. Koe wa aena o Francis Tickets I loto o rewa te ke lava o watu ki ai ka pa o kuke ofi atu I he tawhaki koe ia. Koe tau kau taha waka koe ia koe siu I moana Freight Services, Fleti, no wataha, no hiva tolu, no tuu I he whikateo hiva walu e Tennessee Avenue I loto mangere, te ke lawa whitu taki ke te kinau tolu I hao whia mau hauta, whia mau hao mea kai aisi pe mei tonga, hape whainga whia mau ki he aweuta mei Okalani no sila ki tonga, te ke lawa ngawe aki, ai kau taha ko ia, ai siu I moana, Freight Services, ko e kau taha maka ko ia, Akape Royalty Headstone, I loto Brisbane a tesi, o ku kei hoko atu pe ne whai whatongia, kau ke whia mau, ke nau whahoko ngau peheni kiho ngahi of anga ko nau mamao atu, petu taki ki a tesi, I he whia telefoniko e nau asi atu I screen, nau te lava whakotanga I whalani, pia mo whahoko live stream, me Brisbane, Australia, ka pau kuke whia mau ha live stream me ai, whetu taki ki a tesi. Ko modolu koe ku whia mau live stream I loto Okalani no Silati ka lapa whetu taki mai ki a te modolu ko Australia rewa te whetu taki ki a tesi. Koe oku lava pia o whahoko ai ngawe koe ni. Pia oku mau
ngā unu foki e ngā ue kumau whai tai nim, ke whahoko a hono hiki viti o ngahi tata whita ki he Māori, me ngahi polokalama pehe o ku whaofange pe atalelei 4K a hono hiki viti o ai ngahi polokalama pehe, ke to tuatu i he YouTube mo Facebook, ka pau ku ke whia mau direction ko ia, o ku mau lava lelei pe o whahoko, pe ka pau ke whia mau pe koe ke live pe i he taimi ko whai ai polokalama o ku pau ke whitu taki mai ke poka ai taimi ko ia, ko ngā koe PC ko ia, ai ngā hipatongi a o whahoko. Ko ngata ia ai polokalama ko ia ke ahoni, ai whatawange pe o ku wong le rea tukati mo tolu ko gulahe ngai whihi mo tohi ma o mai mo whamore more peka ke lava ma o whainga maari ke whahoko ngai whihi ko ia, ka o ku whatawange pe i he weke ka hau, o ku e lava toki whahoko ai, pe lava ki si i wha matala ko ia, o ku mo whima o ke mo whanongo me iai, ka lava ke whahoko ato mo ngai whihi i, hangai koe ku mo lava iloa ko e weekend, weke ka hau, e tāpuni ai ngahi polokalama lahi, o whahoko atu pe me pon media, ngā ko toa pe ko e taimi Christmas, whao sta o lere ai ka taimi family, malolo e tau ngahi polokalama, tau toki foki mai pe i he whotu ai a ko he tau ka hau, i he laine wike ulaki o February, o hoko atu e ngahi polokalama ko ia pe me pon media, ka ko hinga ko e situation ko ni kuiai e tau whare area, toki whiri e pare mea fo he aho wa wha, e ki hoko atu pe ai whatuwhanua i he wike ka hau, ka orewa ke whiri ai pare mea fo o pia mo e kautaki pe toki malolo orewa mahalo i he hiriange ai wike koe toki whahoko atu pe, ka sai pe ko tima ko wike ko ia te tonga ai e whahoko ai whiri e lawa ke whahoko mai pe ngai polokalama pe me iai. Ko iai whamalo lahi atu i homo lava mai, tau kau whatahe polokalama aho nika mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.